Ke nako ya bonga motho a gaisa magala dikgang tsa BTV re tla ka tlhamallo go wena re sa motoropokgolo ga borone a re lebe pele ditlhogo a gorolwa ga sehikantswe sa Mbalakalungu go rotloetsa go boloka ditso tsa Basubia. Sepodisi sa Botswana se Obama go inonotsha mo tirong. Fa batlhotlhomisi ba lefatshe la Aforika Borwa ba emelela go ya kwa Paris go tshwaraganela dipatlisiso tsa letsholo la moemedi wa lefatshe leo Nathi Mthethwa. Motho a gaetsho dikgang tsa Setswana o di balelwa ke nna one ra banteng kalakashane ke na tshepiso sekolo o diranola ka puo ya diatla ame Edwin Mashakgo mo tla le re tsa metshameko a re tsena ka tlhamallo mo go tsone. Tautona tota mothusa Tautona Ndaba Gaolathe o rotse semmuso se hikantswe se se agilweng ke morago wa Basubia kwa motseng wa Parakarungu ka letsatsi la Matlhatso ga go tlhongwa ga sehikantswe seo sa Mbalakalungu Cultural Heritage Monument ke tsela ya go ipela le go totomatsa ngwao le ditso tsa motse wa Parakarungu a re utlwe ke a leboga e ole ka pego. Mothusa Tautona Rre Gaolathe o a kgotsa morahe wa motse wa Parakarungu go bo o ikagetse sehikantswe se a bo a nopola dikai ka dihikantswe tse dingwe di tshwana le sa Eiffel Tower kwa lehatsheng la France se se ngokang matshwititshwiti a batho. Go ya ka mothusa Tautona sehikantswe se na le bokgoni jwa go ngokela bajanala le babeeletsi mono Parakarungu. Go na le dihikantswe tse di itsegeng mo lehatsheng ka bophara. Go na le sehikantswe gate Eiffel Tower ko Fora. Ha gona ope yo sa se itseng mo lehatsheng ka kakaretso. Go na le sehikantswe kwa America gate Statue of Liberty. Batho ba emelela ba tswa mo mahatsheng ba ya go bona Statue of Liberty ko New York kwa America. Mme le rona ra dumela gore sehikantswe se sa rona mo Parakarungu ke sehikantswe se mo dingwageng batho ba tla emelela go tswa kwa America, go tswa ko China, go tswa ko go mmamosadinyana, go tswa ko Afrika Borwa, go tswa dintlheng tsotlhe tsa lehatshe go tla mo Parakarungu go tla go bona sehikantswe se leng koloi ya ngwao ya batho ba rona ka kwano. Sehikantswe se agilwe ka madi a kana ka 178,000 pula a tswa go Bachobe Enclave Conservation Trust mme kago ya sone e ne e eteletswe pele ke komiti ya dithabololo tsa motse wa Parakarungu. Tota re terene le madi a tere a hiwe ona sekte gore kgona go thabolola motse wa rona wa Parakarungu. Mme tota madi a sekte a batsadi a re thusitse hela thata mo Parakarungu se se re dirile dilo tse di mmalwa. Re batla go dira selo se se tshwanang le sele gore se re gogele bajanala, gore se re gogele bagwebi le rona, gore ha o itsere dinepegale o tsenya mo maranyaneng mongwe o ka go botsa gore o kwa lehatsheng lehi kanti o mo Mbalakalungu Kulotu, kanti o mo Green City. #tumotambola Mbalakalungu #tumoromeresa Mbalakalungu. Sehikantswe se ga se hela go thabolola selebego sa motse wa Parakarungu mme se tafa ba ba etelang mono sebaka sa go ta go ithuta ka ditso tsa motse o le batho ba one. Lo dirile re letiho le komite a gago gore be gompieno re le ha re re Mbalakalungu. Mbala ke ngwaga mothusa Tautona, Kalungu ke sebaga kana dibaga. This was a trade center. Go tswa go lo go hapana diatla ka dilwana tsotlhe tse ne di le teng, mme se se rorehatsa gompieno gore re tsweledisa sone seo. Mothusa Tautona o tsweletse a re dihikantswe di tshwana letse di botlhokwa fela thata mme ya re motse wa Parakarungu o ka runya go nna boremelelo ja bojanala jwa ngwao le go nna le seabe sa motia mo mohameng wa bojanala ka kakaretso mono gae. Ke a leboga eole. BTV News, Parakarungu.
dikereke tsa lefatshe leno di ikgolagantse le sepodisi sa Botswana go isa dithapelo le lefoko la thotloetso gore mapodisi ba direle lefatshe leno ka bonatla. Se sedimositswe ke mothusalatona mo lephateng la ofisi ya ga Tautona Maipelo Mophuting mo letsatsing la thapelo le neng le tshwerwe Bosheng mo Gaborone. A re utlwe Refilo Motube. Fa buisa ba sepodisi mothusalatona Mophuting o supile fa go le botlhokwa go batla kgakololo go tswa mo dikerekeng ka go farologana ka jana se se rotloetsa botsogo jwa tlhaloganyo jo bo itshetletseng ga mmogo le tikologo ya mmereko e phuthulogileng. Police Sunday, therefore, is more than just an event. It is more than business as usual. It is a covenant of healing. Today, I see before me not just police officers, but brothers and sisters, brethren, bakaulengwe. I see the church standing as a shield beside them. I see community leaders, traditional leaders, and government united as one people. Partnerships are at the heart of effective policy. We cannot fight crime, heal trauma, or build resilience alone. Among our most important partners are the faith-based institutions, the church and all communities of faith. Hence, the rationale behind utilizing this partnership in promoting spiritual renewal in our workforce through the Police Sunday program. Mo kamela mapodisi mme Diana Marathe o buile fa go le maleba gore ba sepodisi ba ikamanya thata le tsa borapedi ka jana ba ralla diemo tsa ditiro tse di go gomosang maikutlo jaaka dikotsi tsa tsela ga mmogo le dikgang tse di amanang le go kgontsho ya bong. Today is a statement of faith and of unity and of unwavering support. We gather not in Gaborone, but across every town, village, and outpost of our beloved country. We are united congregations, church leaders, citizens with one heart and one purpose. Thapelo e neng tshwere ka fa tlase ga setlhogo se se reng go rapela ka nako tse di thata go nna le tumelo ka nako e thata e solofela go tlhabolola matshelo ga mmogo le go rotloetsa lefatshe la kagiso. Refilwe Motube, Botswana Television, Gaborone. Ntse le ka merapelo le sepodisi sa Botswana kwa Phalape mo kamela mapodisi sepodisi sa North Central Division Senior Assistant Commissioner Peter Gwachela are le ntswa tiro ya sepodisi le go sireletsa setšhaba le dithoto dinako dingwe le bone ba iphitlhela ba imetswe mo maikutlweng a re utlwe go itsone sakeng. Ditiro tse ka gale ba sepodisi ba samaganang le tsone mo tirong ya bone ya go sireletsa setšhaba di felela di baka gore ba imelwe mo maikutlong mo go amang ka fa ba dirang ditiro tsa bone ka teng. Ke ka moo ba sepodisi ba boneng go le botlhokwa go itshwaraganya le makgotla a dikereke go ka lwantsha seemo se. Police officers attend critical traumatic incidents including murders, suicide, sexual exploitations. Such issues Mapodisi ba kopana le dikgwetlho tse di ngomolang pelo mo tirong ya bone di akaretsa dipolao go ikgapela matshelo le petelelo. Dikgwetlho tse ga di ka tlogela di sa rarabololwa di felela di ba bakela mathata a tlhaloganyo. Mental illness. This concept note therefore seeks to intellectualize a plan to intervene at a spiritual level. All the things that they meet up with at the office. If there was a way of when they come into the house and then you project what is going on in their minds to a platform like this. Dilo tse tletse ba kopanang le tsone go tirong ga nne gona le tsela ya go ka di supa ne le tla tlhaloganya gore mapodisi ba ralala dikgwetlho tse ba tlhokang tshedilo maikutlo. Implementations that we have, we are trying to fight the smoke, yet the fire is never kindled, is never touched. Makgotla a dikereke ka go farologana
a rotloeditse go se iponetsa mme ba etele mapodisi ko ditirong tsa bone ba ba rapelele kgatlhanong le dikgwetlho tsa tiro ya bone. Kgwetlho tsotlhe tse leng gore you are going through right now ga le ka kela kgona go di ntsha kana go di ithola ka bolona. That's why Morena I disa that invitation ya gore ntanko go nna. The moment we come to the Lord Jesus Christ, He's ready gore a reng a go thuse gore o kgone go fitlhella the challenges tsotlhe tso tse mo go tsone. Keep on remembering us in your prayers, pay us visit and support us. Tswelelang ka gore gakologelwa ka dinako tsotlhe mme le re bee mo dithapelong mme le re tshegetse. Ke le kopa gore le etele mafelo a rona a sepodisi le rapedise badiri ba rona ba sepodisi koo. Ke one bo station commander ke one ba berekang le lona le batho le setšhaba so le nne le ba etela le ba thusa le rapela le bona. Mapodisi a rotloeditse go nna ba batla thuso a semo fa ba ikutlwa ba imelwa ke maikutlo e le tsela ya go ikimolola mathata go itsonesa keng Botswana Television Phalape. Re sa lefa kwa toropong ya Selebephiko gone mapodisi ba ne ba ipha sebaka go ikokobetsa pele ga morena ha baruti le bane ba toropo eo ba ne ba phuthagane go ba rapelela maikelo a tiro ke go rotloetsa go tsosa mewa ya basepodisi le go busetsa matla mo tirong ya go sireletsa setšhaba a rutla Mosisi ka pego. Mapodisi a Selebephiko hela jaaka a mangwe lefatshe leno ka bophara a na tlogela tiro ya letsatsi go tsa karolo mo merapelong e leng ya bone. Baruti go tswa mo dikerekeng tse di farologaneng ba ne ba etella pele dithapelo tse ba rapelela poloko matla le boinelo mo mapodising. Dithapo tsa ba di rwelentse modimo a rona a di gata di shaushabane le mashokwa a ba se ka ba takelwa ke sepe modimo a rona go ba ne thapela tsa rona ke diraga di bone ke thupa moselesele morena. Modimo wa ka ra rapela ra re thokomela memowa ya bana ba gago ba nne le botsogo jo bo siameng. I break every storm mo matshelong a bone. I break every distraction mo matshelong a bone, mo tirong tsa bone, mo diofising tsa bone. Modimo a rona nna le bone o ba neele matla. Bangwe modimo wa ka ba imetswe ga ba kgone go bua mme modimo wa ka tša rapela mosong ono gore ba neele nonofo e tswang ko go wena ba buisane le rona ka dikgang tse ba mo go tsone mme go tle go nne le go wela maikutlo mo diphelong tsa bone Jehova. Maikelelo a merapelo ke go oketsa tswelelo pele kopano le go tsosa mowa wa boitshoko mo mapodising go dira tiro ya bone ka bonokopila go thusa setšhaba. Mapodisi go tsweng ha tsatsi jeno a re nonoheng a re tieng a re yang go dira tiro ye ya sepodisi ka botswapelo a re yang go dira tiro ye ya sepodisi ka lorato a re yang go e dira with integrity a re yang go e dira re itumetse re itse gore dithapelo tse nne di rapelwa ha di ne di re nonotsha. Ke go bala mapodisi wa kgaolo ya Mabotshabelo almost all the time di wa ka dikgang tse di amang kgaolo ya gago mme mapodisi mo go nna they are just close to my heart ba netse tiro e bokete e batang rona le bagolo ba bone re ba tshegetse re bue le bone rapela le bona gore tiro ba ne tsamae sentle. Ka dithapelo tse le kemenokeng ya setšhaba mapodisi a Selebephiko a re a iketleditse go tswelela ka tiro ya bone ka boinelo tumelo le matla a mašwa. Mosisi BTV News Selebephiko. Fa re tswela tseleng motho ra toropo wa Lobatse Aaron Gana Khomo o gateletse maikemisetso a khansele ya gagwe a go tsosolosa le go godisa bojanala jwa ngwao gore itsholelo mo kgaolong ya bone le yone gole o buile se jaaka na le kwa loetong kwa Molepolole Bosheng go go tsa malebela kwa bogosing jwa Bakwena le go kanoka motlobo wa ditso o tlhabolotsweng ka tshwaragano le khansele ya Hansela Sweden ya Bollnäs a rutwa Abigail Samson. Tshwaraganyo ya khansele ya Lobatse le ya Bollnäs go tsweng kwa Sweden e simotsa ngwaga wa 2022 ka lenaneo la tshomarelo ditso tsa ngwao le le ikemisitseng go akaretsa banana mo ditirong tsa go tsosolosa ditso gore di ba tswele mosola. Loeto la Bosheng kwa go Kgosigadi wa boraro ga mmogo le kwa lefelong la ditso la Ntsweng e ne le sebaka sa go aragana dikitso tse di tla thusang go somarela ditso tsa ngwao le go netefatsa gore beng gae ba kola maduo a bojanala. Re tsosolosa
our old legislative council ke yone ke supang gore re batla go e turn into a museum, then the other side in le the youth center. Tota mosepele wa gampi go tla mono mo Lepole ne ile gore ka gore ba ga rona ba kweneng ba setse ba le hapelenyana mo go tsosoloseng one matlotlo kana yone cultural heritage re tle go bona gore be re ithute go be go gore tsenye moko gore ba kgonne jang. Well, I think this is an amazing good example how you want to create local community involvement in a place. Re lemogile gore go tlhabolola ga lefelo le ke gone go supang botlhokwa jwa tshomarelo ya ditso ebile lefelo la mofuta o le santse le na le bokgoni jo bontsi jo sogela beng ga e mosola ke sone se re batlang go atlega mo go sone. The local community to be involved and have a feeling of ownership of the place, and that is what we want to do. Kgosi Kgare o ne a kgola leeto le mme a gagola bana le seabe go netefatsa gore ba baya beng ga e kwa pele mo dikganyang tsa ditso le ngwao. Mo go nna go ntha gore go na le sengwe se re se dirang sente. Ke dumela gore ba Lobatse Town Council go ta kwano ga bone ba ta go bona tse ba di bonyeng. Go ba mo seemong sa gore e re ha ba go dira sengwe ba iredio botoka go gaisa ka re dirileng ka teng. Tiro ya rona ke go bona gore re nna le seabe se sentseng jang sa go inola batho ba rona mo lehumeng, mme re dira jalo ka go rotloetsa bani ba kgaolo gore ba dire ditiro tsa diatla bo ba di isa ko museum. Re na le mo re go bitsa re craft shop go e leng gore ba isa ditiro tsa bone teng go ya go di rekisa kgotsa go ipapatsa ka ga ba ka tswang ba dirile ka teng. Segolo yang batho ba kgaolo tsa bo kaudwane dikgaolo tse di ka ko tenyana teng. Khansele e ya Bolnas e tlhatsa fa ikemisetse go tswelela e dira botsalano jwa mofuta o mo mafatsheng ka go farologana. Ba supa fa botsalano gare ga mafatshe mo dikganyeng tsa tshomarelo ditso le ngwao bo ka thusa thata go fetola matshelo a batho ba mafatshe ao. Abigail Samson, BTV News, Molepolole. Mogolane mo sepateleng sa Letsholo la Thebe the Second Memorial kwa Maunga, Dr. Lebogang Mokotedi o boletse fa ngwao bojanala le ditumelo tsa Setswana le botlhokwa hela thata mo mohameng wa botsogo. O buile se fananela bana le seabe ba ba tsenelela modiro wa Ngamiland Eco Cultural Expo molaetsa wa gatora wa lephata la botsogo Dr. Stephen Modise kwa Maunga. Dr. Mokotedi a re go botlhokwa gore baoki le dingaka ba dirisane le dingaka tsa setso go abelana maele le ka ga malwetse a harologaneng le phodiso ya one. A re utlwa Maratha Kaisara. Kwa moletong o wa go ipelela ngwao le go supa dithoto tse di dirilweng ka ditsatlholego ke banni ba Maung, Dr. Mokotedi o boletse fa dikitso le ditumelo tsa bagolwane ba motse le dingaka tsa setso di le botlhokwa ebile di ka nna le seabe se segolo mo go tokagatseng ditirelo tsa botsogo. A bolela fa kgaolo ya Bokone Bophirima e le nngwe e humileng ditsatlholego le bojanala. A tlhalosa fa se baya mo seemong sa go ka tokagatsa botsogo ja banni ba yone go akaretsa Embracing culture in healthcare, therefore, means respecting the diverse beliefs about illness, about go lemoga botlhokwa jwa ngwao le go tota ditumelo tsa batho ka go farologana go botlhokwa fela thata mo mohameng wa botsogo segolo jang tse di amanang le malwetse ga mmogo le phodiso ya one. Go dirisana le dingaka tsa setso le gone go botlhokwa fela thata mo go tokagatseng ditirelo tsa botsogo jaaka botsalano le tikologo jo bo siameng bo fokotsa kgotelesego ya tikologo. Bonte ja ditsatlholego tsa kgaolo ga se jo bongwe kang bajanala fela mme ke motswedi wa tokagatso ya botsogo jaaka tshidilo ya tlhaloganyo le ditiro tse dingwe fela tsa konte tse di tokagatsang botsogo ja batho. Jaaka re ipelela ngwao gompieno re ipelana le seabe sa yone mo go nonotsheng badiri le merafe ya kgaolo ka kakaretso. Badiri ba ba nonofileng ba ntsha maduo mo ditirong. Healthy workers are more engaged, more innovative, and better contributors to Botswana's economic future. Moleto o wa goletswe maiteko a one a go rotloetsa ngwao le bojanala. Tiro e re tetseng tsatsing ke tiro e botlhokwa hela thata mo kgaolo ya rona ya Ngamiland. Go supa disupiwa
le go tshwara tiro e ntseng jaana kana e rotloetsa bone ba ba mo dikgwebong e isa bojanala jwa rona ko godimo batho ba le bantsi ba ne ba ka nna le keletso ya gore ba te Harlem teng mme ka go tlhoka dipalamo le ha di-bannerala mo tseleng ga dio tse di supang gore Harlem teng go na le tiro nngwe e e dirwang gone mo go le nosi go it defeats maikaelelo a rona a gore bojanala jo re bo dirang jo bo ye ko bathong. Le fa go ntse jalo mo mafokong a gagwe Kgosi Ledimo o rotloeditse barulaganye ba moletong go tsaya tsia ka go bapatsa gore o gole o kgone go rekisa bojanala jwa kgaolo eno kwa ntle. Maretha Kaisara, BTV News, Maun. Batho sa sele lefatshe la Afrika Borwa le rometse setlhopha sa batlhotlhomisi kwa toropong ya Paris kwa France go batlisisa se se bakileng lesolo moemedi wa lefatshe leo la Afrika Borwa Nathi Mthethwa yo tlhokafetseng kgwedi ya Lwetse e le malatsi a le 30 monongwaga. Serepa sa ga Mthethwa se fitlhetswe mo lelwapaneng la hotelengwe kwa Paris e go belaelwang a ole kwa seokomela bagwe mo go yone le fa go belaelwa a ka tswa a ikgapetse botshelo ka ntlha ya molaetsa mongwe o go boletsweng a o romeletse mosadi wa gagwe go santse go na le dipelaelo gore o ka tswa a bolailwe. Setlhopha seo sa batlhotlhomisi ba le batlhano go tswa kwa Afrika Borwa se tla dirisana le sa molao ba lefatshe la fora go rehatsa ha dipatlisiso tsa leso leo la ga Mthethwa di tseneletse ebile di direlwa mo pontsheng. Ka gore le tswe ke stetse Edwin Mashakgomo ka tsa metshameko tswela wikanya rona. Gone kwa bokone bophirima borwa botlhaba le legare ja lefatshe leno mo thwetso tšeta tšiphutholotse diphukaletse tšephaelela madume go lona ka lerato mo tsatsing la mosupologo kgwedi ya Phalane e le malatsi a le 6 ngwaga wa 2025. Tlhako ya morago e gata fa ya pele e gatileng teng re gatoga ka tsa metshameko nna ke Edwin Mashakgomo mesonetsare. Mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa cricket Stanley Timoni a re ngwe ya dilo tse di dirileng gore ba seka ba dira sentle kwa kgaisanong e sa tswang go wela ya ICC Men's T20 World Cup Africa Qualifiers kwa lefatsheng la Zimbabwe ke go tlhoka go itshetlela mo maikutlong ga batshameki ba gagwe kwa kgaisanong eo. Timoni o buile se fa setlhopha se goroga mono gae ka Sontaga a rutlwe tshepo ke himile ka dintlha. Timoni o tlhalositse fa ditlhopha tse ba neng ba lebagane le tsone di ne di na le maitemogelo a kwa godimo mme seo sa sokodisa banna ba The Big Bulls go bona diphenyo tse nne di ka ba baya mo maemong a botoka a go iponela phatla kwa kgaisanong ya ICC Men's T20 World Cup. I'm quite happy with the boys because ke itumeletse basimane ka gore go iponela phatla mo kgaisanong e go raya go le gontsi le fa re sa fetela kwa pele. Mo nakong eno re a go itebaganya le go ipaaketsa kgaisano e tlang. won the tournament which is there in 2 weeks time. Timoni o tsweletsa re go botlhokwa gore ba itepatepanye le ditlhopha tse di go dingwana gore ba kgone go tlhola makwa a bone. I strongly feel that we need to play more games. Ke dumela gore re tshwanetse re tshameka metshameko e mentsi ya botsalano ya maemo a ntlha go godisa tshameko ya rona jaaka re eletsa go dira botoka mo isagong. Every time when you cross out to play the game. We haven't played at that level for a long time. So it was quite re na le lebaka re sa tshameke metshameko ya selebe gose mme se se re butse matlho ke go boela go iketisong go tokafatsa tshameko ya rona. On how we approach each and every training session. Setlhopha seo sa setšhaba sa cricket se ne tsentse kgaisano ya ICC Men's T20 World Cup Africa Qualifiers mme sa latlhegela metshameko e le mene mme seo sa raya gore ditoro tsa bone tsa go iponela phatla kwa ICC Men's T20 World Cup di a phirima. Tshepo ke himile PTV Sport Gaborone. Baeteledipele ba ligi ya kgaolo ya kweneng ya Division 1 Masitao ka ba kwadisitse tatlhegelo ya bone ya ntlha ya paka eno morago ga go latlhegelwa ka dino tse pedi go ilengwe kgatanong le sa Mankadile mo motshamekong wa ligi eo o neng o tshamekelwa kwa Tsola Mosese Maabane a rutwe Kagiso Molelekwa jaaka a na le lekane le tsone.
Dithopa ka bobedi di simolotse motshameko ka matlameto di supane le tsone ente ya kgwele fela Mankadile ya be e na le tsogwana le fa godimo mme ya re karolo ya ntlha e tsamaile metsotso e le 17 Khumbudzo Nyambe a bonela Mankadile no ya ntlha ka thogo ente go tswa mo kgweleng ya Mompati Ismail. Morago ga no ya ga Nyambe Mankadile ba tswelela ka go tsenya Masitaoka ka fa tlase ga kgatelelo ya re motshameko o tsamaile metsotso e 21 Karabo Malanga a garola batsebi ba Masitaoka dipelo ka no ya bobedi. Morago ga no ya ga Malanga Masitaoka ba koba le motshameko fela maiteko a bona a retela motshameko ya boikhutsong beng ga Mankadile ba eteletse pele ka notse 2-0. Go menegwe go go ikhutsa Majathaga ba tswelela ka go koba le motshameko metso e le metano ka la bisena go simolola Prince Maye a bona stapa seo se komole polole no ya ntha. Morago ga no ya ga Maye Masitaoka ba tswelela ka go soma le no ya bobedi fela Mankadile ba itsepetse go morago jaaka motshameko o fela ka notse pedi tsa Mankadile go ile ngwa ya Masitaoka seo e be re tloga ya Masitaoka ya ntha ya paka eno. It's a very difficult game. Ine ele motshameko o thata re ne re ithulaganya sente mme re paletse ke go dirisa ditšhono tsa rona lebelo la motshameko le ne le go godimo. To utilize our game plan according to the way we wanted to play. So it was just a bit of hard game which we win at a higher intensity game. First loss of the season. These things they happen. Ke tatlhegelo ya rona ya ntha mo pakeng eno mme ke dilo tse di diragalang ga re tshameka sentle mo karolong ya ntha batshameki ba me ba ne ba rata kgwele mme mo karolong ya bobedi re tshamekile sente mme ra bona nno. Those two goals were just giveaway goals. Then second half, that's when we started playing. Unfortunately, now we are chasing the game. That's why we just managed to score only 1 goal. But it's a matter of going back to the drawing board, prepare ourselves for the next game. Mo metshamekong e mengwe e tshamekilweng ka Sontaga e ntse e laleki eo Thamara Swallows e fentse Thamara FC ka dino tse 2-0 fa Matebejana e notile Morisane Lions ka nno e le 1-0. Ka Mathatso Thamara Blue Aces e fentse ka nno e le 1-0 kgathola ga Modubu City Bucks. Makanke Rock Masters le yone fentse ka nno e le 1-0 la Workers 11. Mosene Fighters e tsopeditse go kutwa Swallows ka nno le 3-1. Kagiso Molele kwa BTV Sport Tshola Mosese. Re thoma ra etsetsa Tinashe Phaswane ke ene mampudi wa karolo ya batshameki ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 14 mo khaisanong ya Tennis Junior Championships e neng e tshwaretswe kwa National Tennis Center mono Gaborone. Phosha Olopemololo o rulagantse pego e le ka wana leo la mono gae Phaswane o sale a supa maikelelo a go fenya fela fa motshameko o simolola a dira bontle jalo mo seteng ya ntlha a e fenya ka 6 love mme a tswelela fela jalo go fitlhela a fenya motshameko ka 6 love 6-4 kgatlhanong le Francesco Brink. Fa a tswala gagwe morago ga motshameko Phaswane a supa fa e ne le motshameko o thata ebile o kgatlha leitlho. O supile gape fa a itumeletse go boa tlhatlositse maemo a gagwe mo sekaleng sa mafatshefatshe. Today I think my opponent and I played pretty well. Re tshamekile sentle e ne e se motshameko o motlhofo ebile fa o tsamaela go fela gone Brink o ne a fetsotse tshameko ya gagwe go tlhelele. And I think towards the end it was like we're equal, we're fighting, but towards the end I came out on top. Like the winner gets some points and it gets to my CAT ranking, it increases it, and I'm trying to reach about top 5 in Africa. E re lentswa la tlhegetswe Brink a re o tshamekile sentle ebile o tla baakanya diphoso tsa gagwe go baakanyetsa metshameko e tlang. I played very well the second set, but in the first set I should have stayed more focused on. Ke tshamekile sentle mo seteng ya bobedi mo seteng ya ntlha ke ne ka dira diphoso di le dintsi mme ka latlhegelwa. Making come too much to the net. Yeah. I have to be more aggressive and I have to be more aggressive when I have the chance and I have to finish the points. Mo letlhakoreng la basetsana ga bogolo motshameko o neng o tlola ditlhase magareng ga Angel Chakanyuka le Camila Setso. Chakanyuka a fenya motshameko o jalo 6-1 6-4. E re le fa go ntse jalo mo letlhakoreng la magarejwana ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 12 mo motshamekong wa round robin Rafiwa Khari a bo a tsabakela a fenya metshameko ya gagwe yotlhe e le metlhano. Phosha Olopemolilo BTV Sport Gaborone. Motho tloga e tlogagale modisa wa tsone o bolola natso sakeng thupa ya tsone o ikgetla di eme tsa metshameko mo Botswana Connect re di ba khutlo go nefa
tse leboge jalo morwa re Tshepiso Sekolo o neng a diranola jalo ka puo e diatla tse mašakgo mo tse tswa thobeng tse le phepa o ne Rabanthengela Kachani o tla be a bua go tla garela jalo thulaganyo ya Botswana Connects ga kologelo sa mosima se bonwa tse yo thata tholantsho bereka ka bonatla bono kopila le botswerere modimojong. Re tshwanetse gore re itse ba rotlhe ba gore